بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي سخية أبلي تيتيجا خنفقو خنديو خخيسا خالا خاتكا خقودا خبيخا خوالالا خنقباتا خندباتا ربين هلا خيري دا إسني هابنو نمهن دابو ربي هابنو خيرين أتدليدو الدنيا رتراغم مدى آخرتي زراغم مدى caayaa siidhaa gaaf tokko goduma teessa rabbiin dalagaa nama waa dalagee hin balleessu inna allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin rabbiin faman yacmal mithqaala dharratin khayran yara yoo atummaan firraa balleessuu baatte kibriidhaan balleessuu baatte muxbixaatu lacmaal jenii jirti waan dalagaa balleessu osoonii fi atin beene ummanni salafaa khawfu salaf yashtaddu min xubuuxi alcamali wahum laa yashcuruuna خيسان بين دلجان الرابط وده في التو في الرا صدقة يوني في أتومان دلجا خيري تنتي في الرابط اللي يسوباته قويا الدنيا رت جبا سجباته قويا آخرات سجباته أبدا خيري قد رابطه ربين ظالم آمتي ربين سن خيانو سن جنو ربين سن ميرو وما كان ربك نسيا ربين إن الرامته سنا لهما فقود آمتي برخود أساقل جهاتمي أفرت أركمت تك سن تقو ورّا سينان سن أجائب تتاتي هجيدان الرقيسي كتاب سينا دا روائع القصص خجأمو سينا ببريدو سينا إسلاما خجأمو رنو برريسي سينا برخود أساقل جهاتمي أفرت نمنو خنمي بيا جزائر biyya Jazaa'ir tanatti in miciyyoon tiyya takka intaltisaa fayyaa dhabdee je miciyyoon tiyya fayyaa dhabdee mana hakimaa geessee yeroo yaalanii mucaa maranii ilaalan hakima guddaa magaalaa guddoodhaa geessii naan jaan je ammoo gaafa naan jean kana duruutiin maallaqaa'oo miciyyoo irra fixadhe jeegaa ilmoo keessattuu ilmoo dubraa intala dubraa namni akkatti jaalatu ni beektanii takkittii saniin qaba jemmas اتفتدة لكن أمو ما ريفري وقاني في حاكم قدار النابر ريسن خياتين تيمجي ميرا كيفت داسينا تنوان راجي نمتو يروران دكي حاكم نيغا وان ننسا خيسسا قدار جي خطا إسان اتناخة تبنسن إجافت دي خيسة ديمي دكي جي إلا بكسن دكو خاردي مرچو ترنيا قبچو خراخنت تسنكي ترانسبورتي وانا أداتيف مالك في تدري وهذا كون الرا مجانا كنا بوشي هدو باي ركوب ستيجي يونسا انت لساباني يروحنا دوبا نحن توكو دكتورة ديمار فيجي وقاني فينا دوفي مالي أبا نانجيجي مالي أبا نانجنان ونوكنا تين مجيوتنا نابر ريسان جي ورقات تخاني جي ورقا مجيو قوم دبسي أبان إسيدا سيهي نانجيجي أنا إنان كان ملالي من مانغل نكيجي دكتور تيجي مخينا منا حقي ماخي سكون كلاتا دانديم منيغا موران غدو دا بيتا مورا غدو تنا خيسا كون كلاتا دانديما خط جيتو مموچانا وجيك أبي نانجي nama biraatiin nu wajji qabaajee makiinaa keessatti darbee ati seeni naan jee yaane jee achi keessa yaane tuma hulaatti yaalamtu bakka kompiitaratti kaatu dheeyne naa wajjin seene ati jalumaan deema jee inni ummanni kun saffi dhaabbata an cinumaan na naqa jee achi as naqi bakka haakima guddaa gaa nama geessee beeka amma seenaa tana namni hedduu galtuuf nama akka Xuqur Ambassaafaa حاكم مقالة قدو بكا أفان التنبين بكا سين أماس ديبي مالك اللي تونك أمني بك نما سوى الله نبي غبيخ سلا أنيس كويازن كان ربي ناهر يخجو هدو ربيخ ورم دا وجاجرو خيست دوبا ربين إسنين ركوبزين خركوب يمو إسنين التنميزين خان مو دوادا والأفار ربي إسن هار رابو فيادنا نبي كenya صلى الله عليه وسلم أصوم فياك أبوتي اللهم إني أعوذ بك من البرس والجوزام وسيء الأسقام جي خدتا يا ربي برس الراس مغن يا ربي جوزام کرتے
qomaxaa irraas hin magan yaa rabbi gartee dhukkuba hamaa irraas hin magan jee osoma fayyaa qabu kana kadhata malee irra guddaan keenya immoo eeguma fayyaa dhabee rabbi si haa fayyisuu gaafa fayyaadhaa kana fayyumaan dhabattuu if hin beeku sanirraa oduma jirtanii qabriillee dhaqaa ziyaaraa wanni je'uuf ammas nama muslimaa ka fayyaa hin qabne dhaqaa laalaa wanni je'uuf mana hakimaa dheexee akkatti namni jiru laaluu si barbaachisa maaliif kaffaara sii taati ati rabbiin baruu waan akkasii sirraa qabuufillee arra osoo neefe fayyaa qabdu hogguu neefe yaadatte osoo neefe qabdu osoo neefe jirtu hogguu neefe yaadatte gaafa illee tasirratti as deemtullee rabbiin sirraa deebisaa beekadhu akkasi quba qabadhu kottaa gaa seenaa teenyaan itti fufa seenaa irraan dabarru ni ajaa'ibe je mucaa guma takka naa fuudhanii khalaas ciibsan siree godhaniif bargaa warri na dura torbaan tokko faa taranyaa qabatee taa'u jiru jira je warra faadha janii kaa warra qabatee taa'u jiru jira je naa godhanii achi booda khalaas maaliin si himagaa operaasiyoo namiciyyootiyyo godhanii wallaananii guyyaa torbachi keessa taa'anyee fixanne je hoggaan eefeen fixannee bahuudhaa deemu waan na mudateetu jira je yeroo wallaansa miciyyoon tiyya fixattee silaa yaanu lakki deebi'aa jedhanii qaxaroo nuu qabanii guyyaa 15 booda qaxaroo jedhanii qabanii lakki guyyaa 15 kottaa bakka dheexaniin isin geessaa ji'eetuma yaa boodheeyne mana isaa nu geessi je laata maalii osoo neef hin jiru if qaqqaanfachaa namni kun guyyaa torban kana guyyuu harka isaatiin dhufee miciyyoo tana laala je harka isaatiin dhufee laala je ajaa'ibni najjeesi je dhiiroo maali namni kun fira kiyya amma gaawulee hogguunii fi mana isiidhaanii bal'isanii bargaa kasalaa waan na silaa dhukkubsataan itti haajamu tan isii oowwisuudha nyaata khalaas godhanii anis achi cinaa firaasha bareedaa naa afanii yoonii fi ani gabbehe mana sagaraa dhaquudhaaf mana fincaanii ka qulqullinaa dhaqu gabbee bishaan ijoolleen akkana na jalaan horiiti achi teenye bultii 15 teenye amma gaa guyyuu ijoollee tana inni kun eeysan waan ja'a nuti warra akkanaati abbaan kiyya bakka akkanaati jedhanii laagaluu dide laata fira kiyya laata namuma akkami akka nama hundaaf akkana godhan jenne namalee namni mooraasaa jiru hin jiru je akka khaaxabiyaarraa namuma kheyraata dalagu hin jenne guyyaa booda aggunii fi boroo yaana jangaa qaxaroo dheennee qaxaroo tiyya fixadhee khalaas wulii amata deebitee taraa takka cheekaabbii if gooti malee fixatte aggunii fi jaan booda boru deemtanii amma za'an isinit deemtee kottaa jee nu bulchuudhaaf ganama nagaan isin haa galchu je'ee maallaqa sinqii naa kannee akka gaaritti guyyaa kana waan dukkaana nageessee huccuu naa bitee miciyyoodhaafis bitee barunee haatan jennaan galgala wulii arrabbiin isin rakka kadha waan fadhee dhufa malee abadan hin deemu sababaa naa himi waan irra na beeyte naa himi akkaataa kana haala kana waan irra qabaatte naa himi jennaan mataa qaqqabee firraa maan hin dheefne naan jeeje rabbiin si gaafadha anshuduka billah rabbiin si gaafadha rabbii jii ati nama taate naa himi jennaan yaa abbaa naan jeeje bara 19 64 naan jeeje gaafni kun ammoo bara 19 94 beeki gaafni haasawamu kun bara 1964tti seenaa takkanaaf ati wajji dabarsinee naan jeeje ammaan irfadhe jee yaaboo maalumaan dabarsee jeeti dhibbooti dibe waggaa 30 dura naan jeeje maal jennaan guyyaa tokko nuu naafi mucaa tokko konkolaataa tokko seennee milibaas tokko ati nu dura teeysa nuti kursii lammaffaarraa haasoyna firraa magaalattiin gala abbaan kiyya homaa takka hin qabu deftara irraan tana barnoota yuunifoormii waan naa bituun dhabe deftaraas waan naa bituun hin qabu nin dalagadha hammaalaan dalagadha naa ji'ee mucaa kaanii wajjin haasawu waan dalaydemee yaadadhu nan jeeje amma sammuun saa ooftee irra geesse yaa abbaa mucaan san suma anuma jechuu baattu jennaan yaa abbaa bir ana haadha ebbooyee walin maraman maali beeytaa seenan bara 1964tti manni barnootaa banamee je baabaan kiyya waa takka harkaa dhabee je
Qoolii dalaguudhaaf karaa biraa kutee jedhe. Nu ummaan teenya waan nu nyaachiftuu dhabne. Mana barnootaa banuun geessee jedhe. Galmeen ammana jechuudhaa jira jedhe. Galmeen maallaqaani. Yuunifoormiin maallaqa. Daftarri maallaqa. Yeroo san keessatti waa takka dhabee hammaan as taa'ee ijoolleen bara dheengaddaa wajji baranne na biraa hamma barnoota seentu. Amma magaalaa dhaqeetiin firraa walii hammaala dalagadha jeenaa magaalaa dhaddeemuudha jiru jedhe. Nuu tana haasaa'uudha jiru caluma jee inni kun amma jaarsi amma arra akkana kaddamamuudha jiru kun. Maasha Allah. Yaa abbaleessa kiyya yaa abbaleetii kiyya wallaahi rabbiin bakka deemtu khayrii si haa daleessisu. Guyyaa tokko caayaa si jala teessa addunyaa irratti kana malayyaa akhira. Hogguma makiinaa irraa bu'aa jedhanii mannaaraa dhaqanii bu'an booda qottu abbaa jeen jechuudha. Ka magaalatti oofuudha jiru kan kaan san dhiiseetuma isa kanaan jechuudha. Ka arra doktora tahee gibbii guddoo magaalaa guddoo keessaa bitatee akkana khidmaa godhu jiru kanaan gaafas daa'ima abbaa maal dhabaa fi ati mucaan kun kunoo barnootatti hin jiru magaalaa baree akkanatti itti malaal magaalaa gudeetti waan akkanatti dalagatta magaalaa gudeetti laal barandaadha bulla magaalaa gudeetti laal jee mucaan kun ka warra magaalaa dura ta'e kun ka iyyaaloo warra gartee karaarra duraan gale kanaa beeki mucaan waa hundatti malaal khaarii dhaabbanneetuma makiinaa nama nenneeyna kajarjeru nenneeyna kunis irraa fudhanna maallaqa kana karaa isaa deema waan karaadhaa mucaan waan magaalaadhaa itti himaa deemu jiru yaa abbaa jeen ati inni duraanuu barnoota irra hin jiru maaf deemta jennaan yaa ammi jee yaa adeera waan biraa ta'e miti abbaan kiyya qoolii dalaguudhaa kutee waa takka hin qabnu waan nyaataatu hin qabnu mee maaliin hin galmaa jennaan meeqa silaabasee barbaachisa jeen jechuudha. Achuma dhaabbatee walit dhahee fi noolee isaa taatee bu'uuni wajjin walit dhahee yeroo san keessa maallaqa diinaara shan kanneef diinaara shan maaliif jennaan wanni akka daftaraatii fi galmee walitti diinaara tokko yuunifoormiinii fi wanni adda addaa walitti diinaara tokko waan achiin deebi'uu fi sinqii waan gartee qalamaa fi waan adda addaa godhatee ijoolleen yeroo barnoota kana itti haajamtu waliin walidhee shanuma kanneefi bir yeroo sanitti beeki irraanfate jechuudha. Guyyaa inni kana jiru kana gaa qarshii shanan inni himu sanii maallaqaa miti beeki. Gaafas ammoo amma 30 sun dura maallaqa. Akkuma ammaa yeroo amma sagantaa tana dhageessanii fi amma 30 dura akkami amma 60 dura maallaqni akkami atummaan walitti gallaale. Yaa baaba yaa adeera jeen maqaa keekin itti si beekuu dandee jeen. Mucaan kun guyyuma sunu maal dalage hin fudhadhuu jee maallaqa fudhachuuti. Maal jennaan abbaan kiyya nan dhiisuu waan namaa hattee naan jaa yookaan sadaqa kadhattee naan jaa akkana wajjin abbaan isaa waa takka kadhachuu isaatiis hin fadhu mucaa kana. Wayii kadhattee naan jaa yookaan hattee naan jaa jennaan akki hattuun abbaa kan keetiin. Abaluutiin naa kan jiin naa fi abbaan kan kee bakka akkanaatiin wal beena. Ka bakka akkasiitiin wal beektan jii abbaa kan keetii himii jeen jechuudha. Dhaqee ummaa isaatitti himee abbaan isaatis hogguun ifi dhufe abaluu moo gaaf tokkochi wal beena jedhanii warra dur wal beekanii ni beekta. Haya baga jiraate umaa arra isaatiitu maallaqa kana sii kanne umaa baga jiraate jeeni yaadeera jeen sababa qarshii shanan ati gaafas naa kan teenitiin arra profeesorummaa tana fudhadhee haakima kana kadhunfaati kagilliidhaatiin qaba kadhunfaadhaatiin qaba kan ammas kunoo mangistiidhaatiin dalaga sababa saniin qabeenya guddaa kana harkadhee hayni kan keenarraan dhumu waan achi booda waan achi duraati abbaan kiyya na barsiise malee selaan amata san mure wulii achumaaniin barnoota irraa fagaadha wulii achumaaniin haraaraa araada waan adda addaa na qabattee wulii waan irraa fagaadha barnoota wal dhabna sila arra wayin bakka tana jira hiyyeessati heetiin nama jala harka qabadha yookaan hattuuti heetiin magaalaa keessaa nama hata yookaan immoo kadhattuuti heetiin waan adda addaa dalagaa kan rabbiin sababa keetiin barnoota kana nageessise ji'eeni abbaan yaa dhiiroo qarshii shan taniin amma 30 dura dalageetiitu arra akkanatti caayaa itti taa'e rabbi biratti hokkame takka haya silaan gaafas qarshii ta'uu baattee qarshii 10 taatee hokkame ji'ee rabbiin waan dalay dallaal rooba gaffaa roobeessisin duraan godhin amiin jaa
ammas rooba calalaqaarra roobees rabbi isin duraan godhin dhadhaa daara bu'ees rabbi isin duraan godhin bakkatti isinii haa qabu waan ifii rabbiin 99 irraa fixe ta xumuraa ta dhibbaa maqaa itti isin fuusisu rabbi isin haa daleessisu waan 99 abaaramee milaal waan 99 abaarame taa dhiibdee bakkaan ga'uu hin dandeenye miti waan si achittuu dalagamuudha jiru ta rabbiin bakkaan ga'uudha deemu ta akkanumatti galaana karaadhatti itti ida'amu rabbiin sii godhee maqaa itti fuutu ta akkasiisan rabbi si haa daleessisu caayaa kheyrii ta arra daleeti tan barurra ilaa khaatimaa tantee guyyaa gaafa gartee bakkaan irraa nammaaramnetti hin naqame gaafa silaayettu san gaafa kuftee namni si ol qabuu dandeessu ka gaafas caayaatti taa'u gaafa qabrii keessa seentee dukkanooyte guyyaa qabrii keessa seenanii namni si awwaalee si biraa deeme bar nama tokko dhufa jee warra qabrii kana bira eega gaafiin gaafatamte booda nama fuulli isaa akkaan bareedu jee nama shurufkaan afaan isaarraa baatu haxirri urgaan isarraa nama dhooytu ajaa'ibaa tokko bira taa'ee hin keessummatin gaa hin mukaa'in gaa taa'e jee bira taa'a jee hogguun ifi bira taa'e booda yaaboo namaan beekuu sanuma fakkaatta fuulli kee waanatti haara yaame ammoo abolu jee si yaamuu hin danda'u eenyu meenaa himi jaan nama gadi nagarre nama yeroo dheertuu agarte kan yeroo dheertuu agarte yookaa TV faa keessaan agartu yookaa ati suuraa isaa agartu nama gadi kainumaatu khawali nagarre namni kun akkanuma dasna godha akkuma wala garreeti nama jawu jira nagarre xabiyaarra nama akkas waliin jawu jira yaaboo akkasi eenyu yennaan ati waanan beeyne jaanji eenyu yennaan ani dalagaa danteeta guyyaa akkasii kheyrii teeta guyyaa akkasii sani rabbiin akkana guddisee bareeche siin niyyaa gaariidhaan gaafas kannate saniif rabbiin akkanas bareeche ati addunyaa irra dalagaa saniin nama buhaarse saniifiin arraa ilmaan kan keessirraa hafan qabeenyi kan keessurru sirraa hafe warri kan keessan sirraa hafe kophaadhaas jirtaa saniin si buhaarsuudhaaf si bira dhufee bar je'eenii gammadi je'eenii isa buhaarsa jee qabrii keessatti duuba obboleessa kiyya obboleettii tiyya akkam jeetiin si hima akkam jeetiin ani yoo ifetti hima warra khayruma dalagu warra toltuma dalagu san rabbi nu haa godhu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh